Nakon nedavnog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, dio poruka koje je pjevač uputio publici izazvao je različite reakcije u javnosti. Uz rasprave o granicama javnog i političkog govora otvorilo se i pitanje treba li Thompsonu biti odobren još jedan nastup u istoj dvorani. Ako je već jedan održan, neka održi i drugi. Naravno da treba. Hvala Bogu da bi trebalo. Zašto ne? Zabranjeno je čovjeku pravo na rad. On je kršćanin, Hrvat, on ima pravo na rad, kao i bilo tko drugi. Rasprava se preselila i na društvene mreže. U anketi na Facebook stranici TV Dalmacije u 24 sata sudjelovalo je više od 28.000 Facebook korisnika. Njih 65% izjasnilo se za to da se Thompsonu treba odobriti još jedan koncert u Areni Zagreb, dok je 35% bilo protiv. Treba li Thompsonu odobriti drugi koncert u Areni Zagreb? Pa treba, normalno da treba. Što mislite o ovim zabranama? A zabrana, to se ne bi, šta misli, ne misli ništa, nek trebalo bi Tomasovića malo motniti. Ako ga je narod izabrao, onda se treba i ponašati prema narodu onako kako ga je narod izabrao, ne svoje neke stvari iznositi što nisu u skladu sa zakonom i to. Ne treba ništa zabranjivati. Demokracija na djelu treba biti. Znači mislite... Ja njega volim i poštivam kao čovjeka i kao pjevača i svaka mu čast i nek piva. On je pozvao na zakonito i korektno smjenu vlasti koja je zalutala. Zalutala za Boga miloga. Jedan lijepi pozdrav, oni zovu fašizmom, to mogu idioti koji ne znaju ništa. Ne, vlast biramo, vlast smjenjujemo. Dakle, nije pozvao nasilno, nije pozvao ni na kakav nezakonit i nekorektan način. Nego preispitajmo smo li dobro izabrali. Čini se da su Zagrebčani loši. On je demokratskim i regularnim putem samo upozorio ljude, bar onoliko koliko su mediji informirali nas, to je ono što ja znam, jeli. Demokratskim putem ljude, ako su nezadovoljni, što ima apsolutno pravo, on ne ruši vlast, on ljudima samo kaže njihova, ponekad mi svi zaboravimo u ovoj cijeloj strci što nam se nameće, naša prava. I mislim da tu nije ništa sporno. Rezultati ankete, kako na Fejsu, tako i na ulici među narodom, pokazuju da interes publike postoji, ali i da Thompsonovi nastupi i dalje izazivaju snažne i podijeljene reakcije u javnosti.